tikata lagara ko tan tagman cenyu go wono kinga ndari akenda ko ni kunwa tikenga nanya na to serebe maya islamiya an salama on ta garigene de andanya ni islamiya ko serebe an ga maya nyana an ga ndanya tar bana sorno na kari ko burebe an ga nyana an ga Allah tango tubi ni tubun dargina kari gebiran katage himbe ga islamiya nya islamiya de yalla wina ko ngoni soba konatu seresu golli burebe an ga wanya na an gato Allah kuti bi anga wayna ngato ko katam laga kara ko ni kinyan kinanga Allah wandu ndege ne ngio kamesi ne kitana ngo kongo nga yelle ko mani so wa ki ngo bagari khanga nga antatu de kebile nga am pay tubu biranga ko siren su anse ko nyaari ko buren so hanna to kono ki nga na budo kanga nga na to ko sire bi amma jopa anye inta na ko bure bi amma wara haranga na waranta na Allah farinyan ti kibrenga ti Allah godo himbe yene ti genni kien nam budi xenga nanga be lara ko tan tagma jumuno tagma jakoro barakatu hama tam kien nam budo xenga na kenna yugo a ken ko ne kalle dura mabbe go kenni awo islam su concerné ne kingeni tubur gam balawo ko men kanu ken ngure Allah na kanda ti ko yugo no kinga nak ke tubun ta harigene khari ken ko nda hinya de ko ta su ke go baka onda mo tay a ken onda mo tay ko ta ni go kingene ke birenga abaka do kan kana kinga na yabani tubun ta harigene khari wala seren kanu ken ngure qur'ana awalla farimatun gongono kan hinsuya awi nyagale ni kanundi dunga hisu akonni na haybe ga wayni ke kome anna ganen siti maka tubun dugundi akonni Allah ma wa mun don kiyan dabari na ganen siti maka tubun dugundi de tagmonde yo Allah ma kinga nanya bane tubun da arigena kare kina yara kanda tan dugun tengo tubul ligenda manyum kinga kinya qoran foranga ay gara ke kana ko Allah faran qati kenni kien nam budo kan kana ngai kebidanga ala warmi Allah ganda kiyam bundi do kimbaka nga an Allah tiga ko tasu an soba ngana salli annan tubun kurman ga woni ko tasu kuma na kallo ngena wanta tude ya kiyongo baka do kangana nga la mahala sikandari de awnyana de awnyana kiyom bugo halle do kangana nga duna ga wuce be yana kamero tampille sini anakenya yana wa kemu cen no wonde islam nu ngi sagori tanagata sini islam ganda ho nata ken tanagata sini de Allah wa nyana nda kinga ne timmene kallengo akurumana kata mu'mina suya na sumun gilliga akute be ga to woni a hogo to ko kendi kahiri ko hon tanya na munyan kam makem pakade himbe ni Allah sagoy ta sege ga sinin no woni akem banni yugondo yaru yo nyana ko idaba num pay mo gobe sere sere ne ken ko tanga himbe ga sere fasangunde ga wotini a ga ni killen Allah honne kenyam pasude la ken sere sere nga yagun ka centano halalen dasar yugo bani bakano hotana worni kebirenga duna ga ndey gilli away ni halalen dangu nyen kama tan sigi sini mosri no ke mutinya mosri aro nda kalimu dabla kinu ba tisa
keni akhlasanga ana kitabum banga walli ke holo nyana kendi ke nyana ma ngora hotana wari ke ngo hillandi nyana lagaringa aw hana nyana sikandinga o akala o tammo ko ni wono no nguralo ngonni kebe do haramare mi am pakala to tubundi alla konda kanda huy go nyana kinga ndanya kadi tubunda kadi alla faran qati kenni kiyenga na buri ken kadanga do khalas bismillah إن الذين adi yemu benu فرقوا دينهم iga tagandi idinanga وكانوا kebirenga kun kamanunya شيعا jama sankintenga لست منهم ya rasulullah anke manya kunga في شيء andigo harbane di an kumbayni tokono إنما أمرهم anke ndandi nani bane yahudiya nasara isanki igabo yahudiya tagandi tanyere ado hillo ado bane an kisi himbe ga dunge isa di kallenda iktabenda nasara nga tagandi tanyeri ado hillo bani an kisi himbe ga ti alla farenya ni akomeni ni aklemanya ni alla farenga worni dunari wakati be genda ya kuten tatanagate baka anka jama ke worni sanki tanyeri ado suko bani au kisi kina kambani himminu ga tokido an kenda an sahabarun kille kunya kusini ora ken ko nangi oti bogoye be ga beri kenni bogoye nga aqida di amma gollinya mo gon bogoye ngo ke ma habidi la ken bi basiya himminu ga bogoye nasarandi igama tokidanga himminu ga bogoye yahudiyandi igama tokido isai ani me yumatono himinu nga warni boga yiga matto kidambate alla fare angendo kunta harbane anta harbane bismillah إنما أمرهم annama kum pinjaninga aw allama yimu allama ثم ينبئهم kem balle alla ni khibari la gara kodanga ti honga iganya igo kem gollini be so kallinga magallaqi be so njagal dengi ikama من يستي قلنا سرنا الله غير كذا أيها غبكا إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا وكهتي دليا ننتي الله دا شيعا كن القرآن دي نبيو تكي ني أدلنا أي كهتا دليا شيعة اسلام هم مذهبين يغواني انتقل لتسنن دون كونو ايغونو منو والجماعة بيغو كباي ايغونو تقو كندي دغران قرا يمو نيدي دغران قرا كامباسو وتلون تو نيدي تلون داو كامباسو دغران قرا يمو كامباني ووتني سيدنا علي كرم الله وجهه tampasu alla farsenega adu ken goni ni la ilaha illallah ken diga men tan andata ni ande ken sige sige yime ko na aliyu aliya ko na ni aliyu aliyago atigi alla faren para wonya kama alla faren pali ali intanu aliyu tanantanu هذه هي الحقيقة كوتيم دونغابيدي أسونتا دوكاتيني كوي جما سوغا وادي تلمو دينغادي تارانغا يمينغادي أسونتا دوكاتيني سيرو سيرنغادي أو سيري وونو كيم باسو الله فارغا كيم كما ناونا كاهريني ali yang basu sahaban suya ken nam bakar lang ken bi sunna dungun itiqadin kutu ngana wala ali yang basu suya ken ni hono akar lang hono atarti min dengi do me ima kuma go kana ma mo be alla kanna kinye kebe ga wuru aisha turo ali do naga muawiya naga husain naga وكم من دنتمو على السنة والجماعة كون دانجي كونا
on dangi kunga oni suwara yo kibani di himbe ya gimu sawaba nga waraju hilli wanda himbe ga khata wadi i sahaba nu kimero mena ambaraji bane nganda i ho manya duna mundi sauda imanya kanan ka mundi sauda e sura wariya nge gama sigi ke sigirai la gara ko tanda man ko Allah sura ila famu kunduni bo ken sunnan dun konu ado jama kesinde ken ko bakarlan umar gona ko mo ibn abdul aziz usna ko ken mo di Allah rin kitten tanga ama bete hore kedi nin ne nen ka hana tanga na anta bete ne ta hore khalas diga ndepe diga logonde sahaba nun di gaboye ange ngo himbe sugandina de na kun sabatindi anta dangini aw jatina doromenga kini da ngare ana hokko na suda ana sul lebu ana sul dukatu ke bi sawaba Allah faren kagumu be sugo himbe to sugo kerna ko ni kapu ina bane awtuna di bane anda bugu kenga daranga yemu ko ni akku tempo ho wa surondi ni na bugundi na hojo kana su imma nya sahaba imma ya ho angi mu Allah sallallahu alaihi al muslimu man salima al muslimun min lisanihi islami timman de serebe islami kutunga kisi annene ange nene ngok ngene besu ya har Allah faren sahabanu har Allah faren karungo ko sunnan dun konu aro jaman dun konu inta dungene idati kinga amme ke kotte ko ni gure heti ti Allah de kirin ni dukatu ay ke gure heti kinga iho nyengen dun nyengen den ni iho daran karanten ni o tlingun don ka tlingun den ni kena to ko ke men o jaman sudi bismillah be honun tamuna nake ko ne honu wa mun da tangana da shi ado ana su dukato ay ke bi da sababa e bi sabai to ngoni na hon kri to eni wajibi to ngoni na hon kri to wa ken wajibi ken tali honu da anga da shi aba ana su kalu to kuma bane ay ke bi to himbe gabi ya amen wo besu ya himbe ga widi amen wo besudi bismillah man adi yemmembe ken yemme garin bil hasanati ko sirenga ati lagara ko ta ndem me nyino na besu to mun kanda aywa ati kebrenga ati lagara ko ta sirebe ga ndari to sirenga falahu ashru kebrenga amsalha ko sireke ame tamu kinanga wa man ati yemmebe jaa akamangari lagara sayyi'ati golle burenga fala inda yujza golle burenga nan to wanati ho soya maganta amme tukunane anta dublene ho anta kapay wa hum ati golle nyanunga la yuzlamuna allanti to nyana de ana be su kallenya kinanga angana himbe nya hosre ana kinanga ay menga ba ho kapaya angana himbe nya ho bure ana kinanga ay menga ba ya hinadia to aw kam ko yadi hosre kon surna gamo gollen surna gamo magara nya an islam nyede la gara hosre ken islam ma woni kibir ago kundunga man nasrello no islam ma wondi annan shede to ngubadi tunganta ma Allah ma wallamin Allah farini la ilaha illallah kebe islam ma wonya go sikki siren gollen weno siren Allah kada Allah antarno islam ma wonni mangana la ilaha illallah muhammadur rasulullah o kebrenga ona kusa gadi serebe gandari ti la ilaha illallah ya parce que la ilaha illallah angara ho kita lagara akenya tononi asbata akenya kama akenya sibase manga anga salli ana hina la ilaha illallah anga sumu ana hina amma la ilaha illallah anga jakka anga hiji anga ho nya khairiya ana hina amma la ilaha illallah kebe ona kusa gadi anga ndarti la ilaha illallah ya bas angarti ho ya la ilaha illallah ya tononi kebe la ho surum posre kin la ilaha illallah ya
kebrenga aga ne ke mo godi aywa la ilaha illallah asrin mo srin batiye sirni allah hin konnan sirni wala khairin ngan sirni nga batiye atagene la ilaha ya kama allah hin konne gawno asuka humande himbe gam pasa suya kini la ilaha illallah ya an sadagandiyo an salliyo an piyo atagene mari kama la ilaha illallah la sire anna am fakare to gadi anna gabondi mo sire anna han gore ni mo sire ngatanga na hogurenya intam tugana magantati ame kenda nganda karana nyama tubi iganda ligata ya kahana kembal angana karana nyama tubi iga awa kink manen pingo alla maga andalunga da anari gatai andalunga da anaya hama ginde a kara islami ya koni amma ganda tubi mega kebre ngani me hogure ganda walli no imme ba tubu yemme alla kanangeni Allah kananka awa golli bure sahande take magade Allah yimeti inna Allah yuhibbu tawwabin iki Allah wa tubanu kanun wala tubu yemme ya to Allah kana ko ngone jurubun dayde Allah fadan qali sunna mama at-ta'ibu min adh-dhanbi kama la dhanba lahu tuba na baka junubunga akoy junubunga dakamanga ibra sereni hakara to tubuni de gollon sere he diga mun sere am baka to tubundi adi shartino anga tubi baka himbe ma nan baka to gadi annan se kon sunya anne gem payna to kono bismillah يا رسول الله نندي إنني نجي مولمينيا هداني ربي نجي كمان قنيرين كندا إلى صراط حتى كليا مستقيم دينا كين كندين منيا كين كلين منيا كين دينا ياي قيما أسم بنتني ما نتات لمدني ملة إبراهيم وكين يعني إبراهيم دينا نكا حنيفا دينا بيغا نينجي بكا دينا نينجي تنسويا وما كان إبراهيم منيا من إلا المشركين كبانا كين مكانكو na telemutiya na Qur'an dida inyi tina ti ko Ibrahim killen kamma ikungo hokamma yo dalle kamma yo kande kamma Allah ya gara Qur'an dida ai akida nge kamanya ni ngara ken kamma himberin kallika na me sori atuna dan kallen bi Ibrahim kallen himbarani manangu ni hilaka parni Ibrahim manya hilaka parni agra me so no bane kemira agantarni me kita hodi bismillah قل angotni dangani إن nge صلاتي malamini sallenga ونسكي adim batiyenga ومحياي ngarin taunga ومماتي kallen yimme لله asu alla dangani رب alla bi gani العالمين takahon kamanga لا شريك kapallin manta له alla dangani fi zalikum kendi nsalle ay alla do ho mbatiye nayen alla ar ho ngarin ta on gollen so la gara gollen so nga sunyana Allah ado ho on takka padi ngena kanya an kunga bismillah وأمرت idinge ya mari بذلك kiyai nan ya kunduya Allah bani na on pinsudi kyan kingida وأنا kebidange mahalamin أول المسلمين yani islami hana nga ki yummato islami hana kinninge mahalamin yayi nan dukin Allah nan qajada na'am kin alamu al ajsad hatun dunadi imatonu ni me imato islam hanin yayi amma wannan digaro awa kilebane fi alam zarri kiba ken haqiqa ana awwal muslimin
hatun kane nyonkinun duna kebe Allah farin yan islami hananga Allah farin yan islami hananga kebri Allah farenda ti Allah farenna keku nanti Allah di yamarti gay kebri agar Allah faren yamarti kebe de yumaton suka yamartan wati gay ambatiyen so anya Allah jatinda abane anduna ngolle so an garta ngolle anya Allah jatinda abane Allah kharamundu gollen so anya Allah jatinda abane Allah ti Allah farinna ke ko ti kana kiyanya na bas Allah ti na kiyanya ke birenga Allah ti yumaton osuna kya dabari Allah ti ke karnden ne de an ga niro ho ka hori iya hadi ana agna shuraka ikyan karin ta kapalle mansu an ga no kutun ka hodi be sunati qalle ti ay kem bitigi anga ni kedo hokka hubane ike yahe illa kama nasutu e alla ganda yahe himbiri la garanga no nyanga ne gendi alla ga yahe himbiri nge lenge illa ille kena wutu alla ga himbiri ga la randa ganyin no de tasamu illa kape himbe go serenya na kahiringa kentu intende ma hilla kapenga be ngono kembri shirku millay yat kunda to shirkul asghar illa kapetugune ken so ko du ko ndaw na yuwi andanya na kahiriyo nga ndanya alla da ado sirunna ko kebe ado be haygede to alla ti ga yahi kunna ko kenga ne himbe so ranna kenan kalle mo so ranna kaymi anyi anda nya Allah da a yi mi khana ha li mi na anan sin deni mi li mi ni woy mi nan kata kenyana an randu wari an gollen di bane an suro indi bane Allah tangi na wuce yigen takabugani al usub a golle mun ni mutlaqan parce que anda hotana ko Allah ya da an yi mi anna an siti ke mo bane yani anda gollen ya siriya halle anda warti parce que wartin anda ko na badanga mandu ko nge halle manda gollen ya anda tigiri den da yana badanga mandu ko ke an garandu be ka hayde ille ke tangi na wuti ke takabwa كيا سوني إلا كبي أخفى من دبيب النمل الشرك في الأعمال أخفى من دبيب النمل إلا كبي قولندي أمغونتا من انتا باتينا من انتا باتي وروندي سنقولن كما أولي الله يمتونغا هم بالي واتيه إلا كبي قولندي كم ودي الله يميانا مخلصنتي hadi sen yugo na osren kan duni mo osren do kolle yugo adu kolle ngananya aga ndaw wuti malikan maga gilli himeno wo kanne nga kuma hono to keser ne keburen wono kuma dangini ira o segene andake gilli malikan wodni kike di golle sri aran sage hono sagene duna kam mukedi hono dina hillandindi hono sagene sikandindi hono sagene nagatandindi hono sagene karagandindi hono rama larsi taga hono be go golle ngani golle sege nga intat nan do hoy Allah wotni ke golle ngani commentu anguntat ke golle place ntayre kasage tay ila sijini akamane
ama nyinge bane sabura nge kati anga ningero hoka horinya hadi to seren kan dinde angana tokkido Allah ko musrum bati Allah an kisni ke mo nambe na immo gonun qara ni ngarinta gon qara ni gollinya mo gon qara ni kitabun qara on ku faunu mo sir parce que ku ngarinta gon do kitabun do hoyno mukarrasun ala tasfiyat al ibad idi ngarinta gon gemundi ari wallahi den gemundi na komun senundi na sondo be senundi na nyonki mbuno na tawruhuma idi golle gemundi kenya so kitabun do itana kitabu ako kamundo munyi ingarin tagundo itana ngar dago ako kamundo munyi na joppa sahaba nu ngar tagu tabi'inu ngar tagu tabi'inu ngar tagu kuma suru benu ngawari ngar tagu ni sirang runa khara ni Allah batu mo khara na qore ngene mo sir kinya osren dangi dini ko mo ndambu ya aw ko mo ndambu famu angi to kono kembale mo tay we hilla kapinga na ko ni bani o simina maniya aka hira kuma na am ko bana simmay wala kenya bon tasu nga gabi nyawdo antanya na kahiri de nga ngolle gi falaki bira ma Allah ga nasro sere bira kambale mo kontay wa mona fami takrim wasri ibuna ta Allah kitabe ahkam ki yang ne gembay am mona kin wasri awanga lakle wasri alquran ta mo ko nanda wasri sunna men suroye nyonkin suroye awa mo ko nanda wasri wate be ga waya wa ko nanda wasri hikam buna ta Allah bismillah قل يا رسول الله قلنا جدنغني أبغي ربا ياللنجنا كماني مندوا كمن الله تناي يمكن تكيم مندوا الله ينجي وصنا كماني وهو الله تعالى رب كل أياني شيء ونسو مرندانnga ولا تكسب كل نفس nyongi sunda gollini awajunuya إلا عليها ma anjunubunga wankam ولا تزر وازرة nyongi junubu yemmen dallikindini وزر أخرى imme junubunga de ثم مرجعكم kem balle aga saga dingiranga إلى ربكم aw kata kamanga فينبئكم anabe so kebare bima ti honga كنتم an kungani تختلفون agani me so ngeni kenni وهو الذي nyonki be junubunga way ay mellikintengo anta itana likengo tunu de naam الله سبحانه وتعالى قوتين آية لنقوله ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم أو السهنة قول برنيغانون دا جنبو يوم تي ما أغرى أغا يميل لكين متو أدو لكي تنكا أغا لكين أغاي غتيري تي لكين تين تاودنا لكي وطن كو كبا مي خمو أدو الله فارنغا كوني دي غاموني كسينو نمغا مغا سربي غندا قول بوري سنتي ajunubunga nga serebe ndangoli bure ke menya malagara kota ajunubunga nga kibla ku kapame gamo la alimun njabindi ire qalle keni serenta serelli ke wutuno like nga wanyi me anta likini serelli ke ngurene agindai anga manya sabunga de nganyi me ga na ya junubu be sabu anya holona jopa
ke birenga anke jopa likenga nga angara nya ke likenga nga himbe hana gara nya ngalle ke halle malagara ko ta sul likenga nga bila ke mo yade rasire alla dum woni kanna kiyawre yo kanna hi kurumba jopa aga maya sababai ke birenga likengi ni mendi de ho gandanya ke sul likengi ma bismillah وهو الذي الله يعني كمانينغا جعلكم ada an kunya خلائف الأرض yeso gadunga an kunya na nyendi lenki ada maremu an gantano allime kun kismaro an qorumu kinni ma qore bismillah ورفع بعضكم Allah dan kun ngonu mugi ngonu kamundi daraja gabu ليبلوكم alage amani sabuda kode ina ngu ngure baga na ga jarabi kode Allah gar kibe kinanga ana ngure baga kendi إن ربك Allah taala سريع yang العقاب ngkate kinyangun ten tungkanyani ikutananda Allah ka لغفور afaranan tigi tigi Rahim. innanan tigi tigi ibatanunda kebira kiya Allah ti ida ga wurgi me kamma dunadi yere aganta bana warjare aga gurun nan pungu me aga jahungo me kane aga hankango me kane aga tuagongo me kane an kendi be sumbana soba gara gora tu gollu darajatun tu gollu tabana ora khara aya gabedi harun yimme idi hasondi meya kene dunan bin yimme ati iro wara me kamundi yeno gotini nanti honta hasu hoy o te kenta gare baka anta gare baka hakran den ta kinyi me konime imanya duro de kuda ino wure baga aga na himbe kinanga ina wure baga kendi anda kamunya kinanga kibida kamunda bari mo gosre be ga ko kuna ngo kamana kenya de kembale wure baga nga walwanga anta dangini de ananga wure da nyadi wawa mo yo ko angara min tan kenda bari angama kenda bari an wurirandi Allah tla karna liga kari kebe Allah ga nangara yo kebedi ken kite mundu anda kentu anna kenda bari kingene wure boga nenga na Allah gara an dangini andangi mo ngosurno ora khara aya banendi ino jarabi timeya yalli o sabarni ba kibiya ke jarabi sai on dabaka ke an ga mo Allah nyan dengu nan jarabi to hoya an ga mo an jarabi dengu to hoya an ga kaniya an pallan ko an ga halliya an dan kanan ko bismillah سورة الأعراف الأعراف مكان سورة من كقانة قانا أقلني
suratul araf ya gani makan sura ne sura hana be ga kusa gariti annabi nyumun qisanga aywa na nyakomi makan sura nun golle akan qur'ana kinya wa man sauna kinya Allah bayina wona sabatindi na kuma krikata Allah bayina gen sabatin wuninde ar baraji na sabatindi wahayin no hari na wona sabatindi na annabi mun ko ni kusani qisan ko ni akan qur'ana kibira Allah garin yana koy kinga ni makan sura nun golle awaji banati Allah farin mi mu'jiza du man tekeya kinni mani qur'an din nema kore ngini agri hinne tun ko kata adamar men suka man tenga ken sabuda ona qur'ana tigiti ando wara kille mo be kama ono du to ken kama anda okanda mo be umma sanku baka ken maka wanda kenya o dunaro la wala khairin suktana awo simmani ni o taga mo ni mene ma to bugo ha babane kebrenga kenni nema khoringi anga da tundo ke o habi kengo wala maga mo be de Allah hay gara kanda to so ha babane kendi serleme so wara kenyu ke tinda o habi na koyga ida ken pawa darode ite malika nu nyimen subidara kebire ono mogoto iblis akai kembe gani oran ken pawa konnenga alla ra daro akem barada kibi aw ken yaga konnoda kinda warne iblis akbaran ko adu adama abu mo arjanna ken konni addo mi mo kata ngina ken konni na koynan digli hinnyim bana hanke ngena bonendo khairin naga tongundo garen naga kinjo pe gilli iblis aga barasu bibi o wa adama da iya sabuni no kunun nagati aw diga men jonko in adama re munga na koy qurain kama nandi iblis ani aga hawa ko ne nyede ya bani adam gangundi kere kerente nanti qonna go be ga ado iblis naga qonna go kurumba hede gilli aga hawana warama lengi ya bani adam kama sigi iblis naga fitna de ko agaraga ma daga hawa buguni mo be arjanna di kama sigi kemen naga kata de tanaga to sura keda wo killi na qur'an do da kimpalle a worni kata bira ñugoy a awo ñana de bira xoore aw jaman taxani sukoy na jaman taxani sukoy ido me naxa diga mu go dangini moxo be me hiri moxo aw ken konni jaman ñugo kun arjanna dun konu islaminu arno ka kuma ado kafir nun jama arno ko sindike jama sikandi ñugo wono kenta qur'ana no qusuma kan take sura baane antan kemo ke sura di wotni kundati la araf dun kono aw kinyana bira qoreya aw nyana besu jondi la gara kota tugarundo undinde iddan kana on kamma misali he kunda ngade ayi awa suya ko ni na walangala himbe go nyana arjanna dun konunga o ande gamundi soyye do ngenye be tambutuge be nyana yimbe dun konundi aw kesu ya ran konoda kebira awaya ga konni jamanu ku hilli iga dangi mogobe hijabu nga walido mena ga mogobe kujugu khoru ga wo annake hamundi la rafi kam mogobe be su tundon woti tagmancenga aw kem mogon konni arjanna dun konun tagmancenni ya galla ken quraye ado anne maye imbe dun konun tagmancenni ya galla ken pinaye ado anagamu an yagun tagunda hinaye aw kin ya ga konni kin anunimu nuhu hudu salihu lutu shuaibu musa aw kun konni na igilondi honne awa jobbana ikrisi qorenga kinga nabillahi nuhu ya agara tampibe ni serum bange
ira nakari na kannun kotagu na garan kutu na mballai a ken sukonni na walangala ken palle Allah sehellema Musa a ken tokine ado fir'auna ni Allah kome a dagaran kara nan kinya kampanga ken palle bani Israila jarabi be gara kita gara koto be kita a ken konni Allah gara harago mo be neuyenga ado dundenga ko a ken konni imani makeka kufa mo be igara kafirauna singallahu a ken konni Allah kari yangan kata na honuya sanum puninga na honuya girin paringa awen kana koni kem balle sura ko worni diamen go goni awro misali ni go worni kem misali kem o to ana bure su ya gundini kem wa ko ni anganya to ananga na nya to ana burenga kibrenga misali bure aw sawra nyugo konni nanti tuara bure misali ni nga sawra ngari nyange sawra nyagun tampo ayna mani wulempi ka hikante anene mbugunte aw tuana bure misali ni nyadi wulenga de ke mogodi harana to gono andal lo tengari no ko mure ne gawadi aw sakadi jango ina neme lo tendi mere ari kuro ari nyagunta ho a wornadi fana bulen gaw ke mo yadi anta hakka dunai ay me mai kitay nengo no ko a wornadi igo mure ne gitana no ko ay takarno kendi kinya homme gante yo anya nyagunta mpo yo anya harami yo anya halal yo jankota iki juba la kona ke wulle me ganta dambe munda seresu kibiranga to ana gabe go kemmo godi anju badoro kibi Allah tan ka munda de serungo ke wulle konni mo gobe Allah wan kana konni awo digamen no gondi daiman Allah la dan ni kiya qur'ana di awsa ga ni ka haqiqa awtini law shi'na la rafa'na biha agallu ko Allah da oyi tuana bureke wurgini ti tuwa allumo da wona kenya kundo awra to kundo kinna watim manini ti Allah bana wo sabati bori batanu Allah tanabatanu aw ngini ya an ko mana ho nyaara ndan torno ndan na hana anta ho walli anta ho muku annaka yana man sabuda an ge be ga tan kamani an ge nan timmantai kibrenga kinni so enta honye Allah ko nan bani naw ayano taga non natali awo illa mogontu awo kupa mogontu awo tagurantu awa timmani tikem mo ya sura ke diga mu binu ga wala na ka mame aw gemme ki ay tawye ma سورة الأعراف سورة كين أرفنا سورة أنا كوبين دبارنا أنا دبين كوري أنا كوب كي تونتون بوري لاي نا مغنيتو تانا وني مي مين الله برون كما كين أرفنا أنا برون دباري أنا تونغ لاي أنا دبين كوري تكوبينا يكون من اللوني ira Allah faranturni yalle koni no kuyi ati serwani igolli burondi igolli sirenyoro kebrenga golli burendi tagundi imaro hina golli sire ngare gemu ti intarno yimbedi kebrenga iri warano hina kata Allah blaga himbinya bismillah بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم صاد الله أعلم بمراده بذلك كتاب القرآن هذا كتاب يعني أنزل إلى ينقندي إليك كت أنكي محمد من يا فلا يكن حرج هذه ينكر اللي غيم مغنيا في صدرك أيوة نقام دي
anke ngi menni منه awa gelle qur'ana kende yani maga kanunga nakeko iwin kutana ay asukoni لتنذر ko sabura anna gongonni ti qur'ana ke ya وذكرى qur'ana ni wajun nenyai للمؤمنين. awa mu'minun dangani makkan suranu himpananu ho ganda ko ana gongonne bada ko anta bishara ko be serema dungi hina jankan nati anga nyagalindi ni ko suno ga himbe ko soba ke na tanga e munde nya hina kebire nga annan na munde nya angana kisi yimbe nga aloro no hilindaro su kontano hillwani ane kisi yimbe nga bana ngono arjanna nyagalinde ngo gongondem pankan no gondi Allah ti ketono angana ken to no bane kibira kani hilwa ko sikohi bismillah اتبعوا ما al-amutni dangane Allah fa ya ti qarahum batu أنزل igara ken yankandi katai illa kamanga ولا تتبعوا أولياء kama aywa borinun tigi kengani Allah tanai قليلا ما ati honnam bo honnal logonda tadhakkaruna igara ken takasi وكم ali angawonda من dina قرية debi bane o kutunga ngara ken palagi la muru جاءها basuna o yanga qate qoten nari ken debeya بياتا urondi أو هم manani deben dungonu nyimega قائلون iwo kinjigan kenkene ani makiyendi debi kabe no kura halaki Allah fare halaki yem pakati ngani wo urondi walma wo kinjigan kenkene yani halaki yem piti hoyi naldi Allah gana ti waritini awa ago baka serana nguru walma ago baka serari makhendi hoy kempede ora gabe nan dangi honu urondi onu juy kama honu kiyendi am pakar lakuti debe muro be sok manan tumme kem pakati aworna ken kide na ken tude bismillah fama kana da'awahum halaki ngandari halaki yemmu iqaru qanne man huwa suya إذ birambe جاءهم halaki بأسنا yengariya إلا أن maganta kuyani qalu inati إنا oku كنا okunya tigi tigi onya zalimin onya du tunyandanu de kyani karu qanenga inna kunna zalimin sema to gira kandi ke halle de ken kun makan ko da ondati oni riga aywa urranta de bismillah فلنسألن الذين adi mogara yemmundirinni أرسل igara harun qi aywa ira harun qi katakuma yumatonu la gara ko da o witirni yalli haren kinyaga wa makinyaga ولنسألن المرسلين mogara qifarun turni annabi nyum qifarun ni turni yalli himbe ga kagara gara kinyandi wa bismillah ولنقصن mogara qisan qara عليهم taga honun kamma من bakatu wa kuma besu qallen konni o yimme khana o qallen konni o ku qalle ke o watu de gilaga manya o watu a wonyana amanyo halle bismillah وما كنا o ku tungamaya غائبين. ti man rankoy de amanyo ku halle de asunyo jondi والوزن ke kotanga kencende gollunda يومئذ ken kotanga الحق kingani tun kencende nga a kenyawno de kenni maniya na tlengundi kimunyana bismillah وبل ati yemmembe ثقلت موازينهم kemmi junga qoto ti golle surenga أولئك kumangu to surun ko tigi tigi المفلحون wani takdara kitanu ومن yemmebe خفت ammi junga موازينهم ka kampi ti golle burenga أولئك kumangu to buru wani الذين yemmunga خسروا أنفسهم ikasara hari yimenudi illa magni hotanai بما honyana sabu kanu iganya iganya ken to nyamunde nyana to go ayanwa golli buren su nyamunde golli buren su an kuma nan duwa toro hina okay moji Allah ya ajabana ko mun kandi la garai no kandi la garai be so tirni al mujim mo tirni ke Allah yimmebe aga manya halla yu khallen ko ni ke dangi halle ga ten cenden qawno annan to ngondi tikin Allah gara ko ta kencendi hongon kobe
annan tungondi angana karango wundini tugande ngono kencende ngono kencendi ho annan sagai ta wono nga ana kundwa ay kima wajiban kamma anna mo wara an sondo mendi wal me gara mo no be ko manga saw kunyu go bane ya ay an konin sagai nan de kenje ne ngula gara kenje ne ngono manin kenje ne gollun ka hitunu kenni hadisi ngoy aw fami ni galla faren diga mun ngonu ndiga nan dan ga mun ni awa ato golli nyangana nyima am pese adamar me nyima am pese ne kiba kenje ne ngono anya adamar men mo pese no anya gollun ka tun no pese no parce que akoni malika no sahandi asayna malika ma papier iba khosrem papier ngo walle mijun tati tayendi kinno ronteni hoburem papier ngo walle mijun tati no gendi kembite manni aw halsa nyogadi adamare men imam pesene alla faran wotini ido sere kate ngorni yugu kate lagara kota inda pese anta sirime kampe on po me bugundini bangandi ana kin bangi hay adamare men imam kanci de anga koto kengureni elle ampinu sreni anga hegelo gana kengureni ampinu sre wal seren boy funne lagara kota jamani sikwai wono kun konin Allah da kun gemande sawabanga junumu korenti ya melew wono ga kunda nyami ko sire ngono o gure ngono honu gawno kunni kahirunuma kengurina ga hosrenda kunda yime yani honu hogrenti da yime honu ga hosrenti da yime honu ga sugo kunda ubenu kallengani asusreni kebirenga yo kumpo sireke walla ban sirendi ko misanu be ga wiya ko mi kanjen diranyeni alla gantiri gana tay yo kunga la bamburendi poanta kunga te alla yimetun ka kunga parce que akoni dengo jumu misane mo ya hene te ko korella to lemma kunga me kengure tandar ne kanjede la ra kota honsu kanjede kin alla wotini iro kunna diga arjanna kebiren ango nema nga sana arjanna ta ngolle sirge la niranga arjanna kanu mo hunu me tikinyesa amma kahirin koni kumbi husure ganti kada ina kahira o ke wara awan no kubite mandi husure ndano janko kenna wore no husure ndi ken duro mo toko alla wotini kun qahanan diga jahannaba qur'anan gaba ku hilya ko ni mo husure mi junga na kambi wal maganda qoto mi junga na kambi wal maganda qoto amma e jaman nagandun keke kube hosire ngiya hobure ngiya alla faren diga munya na kenya ga konni nandi yo hosire ngalla tati tayndi na hobure ngara tati nogendi hosire nganda qototi har hotuguna neya andal logo mogo di worno arjanna hosire ndo hobure nganyoro net ho ndaga ba hoyi akama worno arjanna
amma hubure nya ganda qoto kahana kebrenga hara ganda logo mo kebra i worno yimbendi alla ganda yambe himbe ma yonka ke kitu kuto mo ni andani junubu qorube ga wono anido alla ya nagade amma anda ya ga yido ko munya naga kebra kempiti kayde anjun mo qorengando alla ya naga am posre akoto hari honne an worno arjanna ado hubure sunyoro an worno arjanna ga junubu qorebe ga wanga ga wando ko munya naga kebra kita mo ilene de kemo ina kamo ko mum pakebe ga wanga am posre ngana ga mo ina ko mum pakenya bakadi bakin goda goren tana go tugene kanen hangin tana go tugene daban dama go tugene nyen dama go tugene tugarum baka angol sireke yadi aywa golle sirenga na nyimega nani amanyimega kebirenga har sangara himbe tonya ina junubu mewutu na kahu anken junubu kenni an goyen su nyeme ho wonta magano kari kebirenga ina ke junubu mo fina ka hankalle kempalle ina yangan kata wal maka imbe no kalle ga waye kun na dunya maka Allah ga na awara kun nyime miriyan ni nanti Allah oya hama kenda okunu ya da srennan kanu Allah ko mun to nyande ngani Allah ta ya hanade ko mun to nyande Allah ta ya hanade to nyande hobure masiba su oga wadi dunari yere asuni me to nyande nye wori ga masiba de la gara ka komengo masiba kitana ndi mo gontai asuni Allah ko mun to nyande nye bra me to nyande srede anti wa fi manaqib bun Allah bun mas'udi kare wono binu gawada ayu woni أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتعجبون من دقة ساقين Allah ko sallallahu alaihi wasallam adi ayo an ko kayni Abdullah bin Mas'ud akaran karan ku misoye kenga an kun kaba kono والذي نفسي بيده له ما في الميزان أثقل من أحد atin kange kunati Allah inge mahallamini Allah be nyon kinga wa maga akaran karan misano ku de la gara kota ago poabe bugundini udi grenda me po bugundini kido hadise ban ko mi yuri ko ni ido yugo kate ngor la gara kota na bese anta sirmi kampe po me bundi aken kan sahaba nundi Allah puntan ningi fil khalqat ataga mo nyimi Allah parandi aw kaba kuna atanu guya ngalla gara kota kigo po be bundi udi grenda me bundi hontin la gara kota jati ni man kan jene ala kulli hal tungondi tayta ken jende ngono la gara kuta abba sre keni taymbanga abba mbure keni noge mbanga himbe ko point keni ho srenga himbe ganda point keni ho burenga anda nya gulle nyo ken jene o anda nya anna gamundi jati nyo ken jene o anta torondi minu gadi papier nyang kan jine kun dalle nyugo ni Allah fa sallallahu alaihi wasallam kota ire yugo nyugo worni ira gollum worni boku goru yene bisigillat asuka mandem biningi na asugolibre mijun tatinoge mo hakatai migra sodari migra tindi Allah wutina ande ke sunya wutina Allah nda sunya ila wornita na tigari masu ganyeme adni
ho onda halle woni ho onda halle aw dange yimira aw dinge uje mawsirenya Allah na tinke ngari tungo nga tunga be nta tunya ngundini inta kome tonya ngeni ati papier bane wa maga la arsidi arsay ira worne ay mo kharaketo kono sa kera mo sorna kedi atangara gulisre me ya suni kay ay mo kharaketo kono karin digaran kinda kuruma ke ba har bana sorno kedi Allah na ay kenta yeren lengini tlingun taun ko tanya tenjene nyawna papier mo sonne yo walla tayem bangendi aw ke papier gabe su awasu pesene asu jitana Allah na ala gamo lengin tlingun taun ko tanya ngi to ko na tlingun ti kadiya wara arjanna ni kem papier amma to himbe gawarde la ilaha illallah kin kun tabani ya wadi akun tabani kin ya wadi ya sawni o qaramo ya kun ya do hawa mursali arna hinne la ilaha illallah ta kuni tabani ngana riganda tip kamundo nguyem pakkan junubu awaji hana la ilaha illallah akuni tabani ngana riganda kamundo nguyem pakkan junubu awaji tana anya kun kun amna ko na sawo ya sereni akratu wala illallah rede ko seren campagne ni amin Allah mallahi sahandiya amallahi walahi amallahi mijuya ke suwure ne uko Allah hinna kasu asuna ni tilimun ta bangandi o ganda me kuta hondi wondi ga kanje anda kwa be buni ngo sakange ngo sakai onda me kuta hondi asa hande bai ngo sakange ngo sakai basanga tu nge masa hange masa nge sire masa hange sire masa ngo sakai bo kesunki o sakai mo we nandi ikema kometo nya goyi o yimme gara himbe nya kunye aworni tay nalli tay ma alla garu hadamar min nyungola nan qoto suhuni mo sene kem ballew mani wajmi alla kam arwalo yimme nan yikasumanya arwalo arjan nan yikasumanya ana tlimun dagun qurandi na bangandi yo kengani alla kullenga mo be alla jukunga mo be de tago honu khana ko bana kenye jukunye takhallaqu bi akhlaqillah alla jukunu be no gono ago wajibi ni ona nya wal maga asringa ni ona nya kumbe nyeni ki anga quran mo annan quran ta gum bangandi anga tilum mo annan tilum ta gum bangandi kon tilum ta alla kon to mun ta alla ngaw kesumyana na bangandi qurenya kam kin anga tilum mo anga quran mo annan quran ta gum bangandi na nan tilum ta gum bangandi anda sigi ga dat nanye ngende de anta sigi ga ndaw ko nanda de nka en konna sembu an to ngel lakin ni wajibi na ando suri ga naka hidi ya mo be na sukuna wala ngala bismillah ولقد مكناكم abadi ogurangum maga hagundi ya bani adam munyendi وجعلنا معايش oda biram mo gabenya angun dangani awo munyendi de adamare mu wora kenya de biram mo bira sabu ora gaben taga ada awo berneti kinga yiga mo gondo yiga honu mini hondo mini mo gondo qalilan ma hunna logonda ago ken ku fanande adamare mangana biram mo pay o gabe wono neman ngate wala kinga no parce que on tan neman ku fana on kona neman ku fa adamare mangana nambira mo on pay nambira hon pay an walla ku fana daiman wasu neman gaben di wanta ku fana
an gana domin nema nyime mo woy wori anta nema tu nema kare mangara nema tu nema nyi kibida ngo nema ku fana kinyu wa sabun Allah ton sum an gana sum sere nyugo na yi wunyana anta dullunu anta dakunu anta dulle nyime mogotu jango an hinne dullun denga anta dakun nyime mogotu janko dakun dan hinne me an gana sum kibrenga an yigande neman tunu an dakun neman tunu yo dullun de himbe ga way an atunu an ga wa sorna rabo an atunu an dakun tunu an dakun den tunu an dakun den de mana mogobe an kem mogon tunu بكيا سوني أخرى واقول شو ولا من فكل عبادة شكر لنعمتي باتيو باتيو الله قتي أونانيا نيما نجوا كوفاندني كبيرنا نيما واتي كينيو سرقابي أنا نيما تو نيما كبيرنا كوفانا kaga ne gan ne manga bane anta kufana mangi min ta to tangun ne madi anna man kufana kendi arban ange ma kenin ngarin ta kunye ta ni awinda na nya ngo ko mananya mangi ta to nandi kamesere wono kemen ta kunda anti maga akta mo ndi maga ange ngo kine mo gonyo worde adamare me anta ki angu mu nga pelew innal insana la yatgha الرعاه استغنى هذا مرة من وفسقني أغاندي دو ورباني إيغا كتبانا وفسقني ونغما ومسرقب مونغوني باناغما كتاب ومسرقب مونغوني كورينا الله تكونو هذا مرة من بغابونو عندي دو وريغا كتباني وفسقني bakinya muskila ke kem palle bananga ma mungu miskina kuma kitantenga ma mungu koringa honda bono himbe go nange ngatu Allah wasimani ora biram ko gabe nyaga de kebirenga ka kan tak mano gabe ku fade ila besu simi biram wondi ango nema be di simay anna nguri hay himino ma mekta kina walla kufan bismillah شرط معلوم في آية يتم مع الجمهور في آية من دات عندنا ndegen ngeen dat ngeen dat ولقد مكناكم في الأرض yow وجعلنا لكم فيها معايش aya ay nawo هاي ay ngeen dat ngeen dat ngi wato awari mobe aro simmanditi ne mai sa na koy onta kufana ara ko da aya bane ni wala in shakartum la azidannakum kinde oga na kufa go himbe di ho kapai kibira ma ojon go ngani fawadu ngi wato ko moya de kyo ko lene mo wasri wadi o na kufa ango mo ba na kufa ho kapaya himbe go mo tan etwadi allo gine na ko ndi ndege na wannan bismillah ولقد خلقناكم allati odango aramare mutaga ثم kem balle صورناكم ora natali ثم kem balle قلنا awdo ko anu aga haba adama ay gara aga sukkatu tikengu manga kem balle odi malikanun dangane اسجدوا an kunna sujuni لآدم adama dangane فسجدوا malikanun sujudi إلا maganda iblisa لم يكن iblisa manya من الساجدين. milli sujudan wadi allah to aw ganni genni amanya awato antanya na agara koka
ana kem mogodi ama sujudi قال hana be ga sujudi jibril kem bale mikail kem bale israfil kem bale azrail kem bale malikatinto aka sujudi ira wuce manum ya sujudi no gondi honti kame sine hondi kam karaga sine honda kentana ko koda am baba adam ya sabun allah wadin ayani as-sabiqun ulaika al-muqarrabun inda da kara hosirenga ogo me samana mo gobe ontinta allah ke mo godi aya anta gillike sayyidina jibril allah ga wala place bi aya ngora place suya si aya holona nya himbe ga sujudi nam enan to ka kenga ala kenya hilandinga makamani himbe ga sikandinga ala kenya sikandinga himbe ga na taninga ala kenya mataniya kimbe al muqarrabun kunda sunya dome kimbe ala kun kanya him place ya ko sirenga na ko bane himbe holo ga nyana baraje ngabe nganda anda kurmana yamare en dabari himbaraje nganda hana gankago himbaraje nganda kame sere wono ange ngara nyaani nyaage danke nga himbaraje nganda bismillah قال allati bilisadangani ما منعك kenni maninne nan kaba ألا تسجد anganta sujuduni إذ birambe أمرتك ngigara nyamari قال iblis ati alla da أنا nke خير nyam pasamunda adamai خلقتني pas andin ke taga من نار yimbenga وخلقته anda ken taga من طين datinga siyan koti na motin na dabari kebina nyam pasai azim قال allah ke konno da qur'ana di mata nyeri yire ara koti mannan kaba anga masu idi sorandi ati iblisa malaka alla takuna malaka mannan kinda daron tagudo kallan ka gudo tuabuya mani honda minan ke ma anga makka usudanga sadiq qalawtni ma mana'aka an tasbida mannan kaba annan sujudi honda ngigara ken tagatin kitum piliya ko digan ko mo kon tabal kina wa ko ni langa hoke gidu ngara hoke akuta e bana ke kutaw sikiyana di kinya sabuni digamu kunya digamu sikiya ar yamari yen sori kini kutaya ara malikan jama ara kum patallimaw kini kutaya ari du daro kini kutaya nan ka adama logoyga digamu ku sikina kinya ko ike tage yimbenga ke tage senga ken kadariga akenga famu gobe yimben ni homo homo wonte nyi a qura yimbundi senni ho kasa penyi bitenya wadi himbe nde homo homo wonte nga ago qura yimbundi ni kinnam pasamunda ho kasa pe bitemanga agenda fam ke mo yadi ngarafuta rafuta wasa munyen na hannan gaba dina yimbe ngade duna yime haymane ho honda duna di Allah hinda munyenga hemponta funti hon su se nunya kama jinna munyenya kama aywa keberenga duna o sikiti mani jindo funti honyeni ho gono ko kamuke wure o go wina wure o kanga wa wure o suka mande o birne munyendo munyeke ay parce que jindo funti honyeni o subra dunga yimben ko ni o na hende ngangu yimben na hanal lo de angada hay sire mi himbe mi na hampo himbe na hango kene yimbe ngam mo siri tin adamare me an soro ndendi aru an qurayb ndendi aru an tagamu yendi aran gollendi ngasire ni mo hoga be ganan ta soro bo adamare men qal lo ta ka honsu
kebriya taga hon kutem po ho illa inda yimbe nga harbane inta sorondini inta qore bundini inta tagamune inta golindai ada maru yang nyimi gabe gani an ho gabe yigana yimbe bintadi an ho gabe golini yimbe bintadi an ho gabe nyana ndale ni yimbe qore wuce gabe nyana ndale ni yimbe tagamuye ya rafuta nyen han qorenni dina yimbe nga bismillah قال Allah ta'ala ngani فهبط kebrenga dombi منها bakadi baka mina baka aljanna di wala baka kamundi fama yakunu amanya kan paulanta angi adama dan angi iblisa dangani annandu qorondi adikoy فاخرج kebrenga bugule anke iblisa amugili logontonga daiman allogontingeni darontaku koni ando kenta kam ho kadi قال akati Allah dangani iblisa ati أنظرني Allah ngamunda maganin tangi إلى يوم kata kotanga kota bianga wi wundini قال Allah ta dangani إنك anke iblisa من المنظرين amugili tangi komunga kenga nyini ati Allah dangani ila yawmil waqtil ma'lum Allah ngamunda maga kedana magin kari kata kota wakati be kota ngati be tuindengani kinni mani ya futindi hanan pakati bismillah قال wala kingin innaka minal muntazirin ngan tangini kata kan kota ila yawmil waqtil ma'lum kata kota ngati be tuindenga wangini mema nanti taga honta kendangini ngallangere megera munda ya imma kara ila yomi yubasu wa wuninden kota ngana ya makara kallen ta kanu kare ba ken kota kallen yimo kalla wal maken kota Allah ni ke kari ba Allah tibbe so kallen ti Allah tibbe so kallen ge makara kibne an kare Allah gana kare a kare ken ni ken ana buja na walloya ari henu ya mi Allah ti ai ngan tangini ayan ni ara tangiyen aya bane ni tangiyen pakati ara ko dangani ngidan ke suga watu komenta wakati be dangini ngan andu kata ken kota putendi hana ken kota ngo kala killa hidu kin dengai bismillah قال iblis ati Allah da وبما Allah ke birenga kunati honga أغويتني angarin ke fisrendi tikenga لأقعدن minke iblis ga taw صراطك adamarin munda المستقيم لهم adamarin munda صراطك an killenga المستقيم mani kille tilemu denga Allah gara ko da soboge on tilemu ike killen kamma ko on ma boge do kille misanunga kibe kun kille misanu be hage kini iblis akillu kebra aganyaro adama be badde are mu minga titawu an kille sirella kenga na bogonditiya bismillah ثم kem palle لآتينهم minge gari adamare من munga بين أيديهم nambugudi ikiten ijomme naganeya ومن خلفهم minga bugudi halleya وعن أيمانهم mingari di taimbangenga وعن mingari di شمائلهم dogembangenga yani ni kabana loyenga ankilde siregedi ngorono idwa annaga do tayenga ngorni dan kille naga di nogenga ngorni do i jonga ngorni di halle inta kata protono mo sudi arandarin do kamuwa parce que iblis arandarno alla do komendi hinena arandake alla di komennaga hinne be go baka kamundi katai arandake amma munyen ka ko man sabuda dundura go be ga wari anta munyen ligana adoka akenna komen nigene na marasa nan ne nan bugu hondo munyen na au kanana nan kusa bugu hondo munyen na au kanana nan munyen bo wodan siga kana au kanana a an ana kanai an ko kisene yo nan buran ta denga nan buran pale nan buran kane an de no sanga walli a ke kalle ken ta hayni an ga ni awini am paso
nge sabra hubudi ngani rambati shaytan sere ngani rambati kata Allah blagaran kisinai akware ngabeni de angane gilli angani nino angande da no kobe angani nan kane antan to kono awa konanda gundondi awa konanda bangayndi awa nigeni awa natandini awa kanundini iblisande agana lora ktawane aligana iblisa bismillah wala tajidu aksarahum ati Allah dangane antarni adama da mun buga beni ku fandanu ide qala ara ko Allah da ke ganya adama be saboda are mu heren sunyana nan tari dan killen naga mu bakilo bangen sunaga imaga digan killeke wa himbe gam bonta honse fusirin Allah kebira yo gabe mo nyana kinga de yo gabe tanyana Allah ga wanne man ku fan Allah subhanahu wa ta'ala anda himbe la ko min da kemu nyana ara la kundo ay bul sanya kundo kembare iblisa anda la khair nyana la khair khor nyana ahum sunu Allah ide haqiqa no sunu Allah di fa bima aghwaytani Allah kunati amma an kutobe an garin kitinge kamati kinga nan bangin kamati kinga ninge fisikin deya parce que Allah subhanahu wa ta'ala aw bangene ko men kama bi tajalliyatin di bange mo gabe anda bangan kamati mo gobe an galil ki anda bange ko men kamati mo gobe an galil ki يا واحدا متعددا بصفاته متجليا كبرنا هو الله يا أو بانينكم كما بتجليات صفاته ما قلتون بنو غوي أو بانينكم كما تي ما قلتون أنا بانغان كما تي ما قلتون بي أو كين أنقل لنا فبما أغويتني كنا تي ما قلتون بي الله أنغ بانيني كما تي كنا بس نجيمي واتون كتاكم بنا أبانغ إبليس كما بصفات التجليات قلن كهم مقاما الكبر الانتقام القهر هكذا أنا كنت تيجي أنغا بانغ كما تمانكوتو بي كناتي أندا كم مانكوتو كبيرنا نقاو كدبرن كيا سابنا ما كتساكني آدم را الله كتا نقا الله بانغي آدم كما بالجمال تواب غفور رحيم لطيف شكور هكذا كصورتين ساجر حلي الله غنا إمام بانغي كمن كما تمان كتوبي كي ينقل لنا هذه الحقيقة أنت إلي أنت كوبيني فبما أغويتني بسم الله قال أري قلن كنا نتلاوات كبي الله قتا دغني اخرج أتنغ هم بكون أنكن كونن بغتا منها بغاري مزعوما أم بغنتني دي مدهورا الله تيمو بكنجي هننغا موي كونان لمن ga angara kebe ko ngakuna yemme beede تبعك kengaran ken iblis abadu منهم adam are munde لأملأن mingi جهنم alla kagara jahannaba haga منكم an kunga أجمعين agasu an ken dan dibaku adu adam are mesuga tokki dambatte kinnin qahana kuna kannga man ken koni ay an ken tagan pinne inde qari an ken ga an be gundini sida suga nda to ngo al-la'in suga nda to ngo ar-rajim angare bu to ngoni bane
digamu hilli wono anda kinya toke langere me langa ho walma gidu ngara ho Allah yimira kinya ko akbarendi ewde adamare mu Allah yakmana ke ko nakada ebule isara ke kitaro mani bate a bara an kunya habada akati tambon to kona an kunya di adamare mu Allah kata da digamendi aken on digaran tu intenni nga adamare me be kana ya langre me nambara di haba killinga nan to kide bul sabate adi gara ngora no bismillah ويا آدم كيبيا أي خنّي ولا آدم أجي آدم أنكا اسكن أنت أنكين قيم من تاو وزوجك أنت أنكا ونياري هوا الجنة أغان توار جنة دي فكلا أغا هلي نيجي نقصو أغا هلي كراكين قنو أرجنة دي ولا تقربا يغا سيد أغا هلي مغتنتو هذه الشجرة هلي كييتي فتكون أغا هلي نيا من الظالمين. هلي دوتو نانا دي أتكييتي قصة قمو هكا بكوني ونادي التفاح ونادي عنب ونادي كوهونا هيك الله كنت كييتي أنا تهويتي نقول كوني ونو الله تي هو هوا أدو ما ماكني أرانغ ما دمبتو كنتان تورون بسم الله فوسوس الشيطان ما الشيطان وجهني لهما هوا أدو آدم دعني يعني إبليسي ليبدي a ما wuce di dangani wuce na kannuku na gamundi a wurin ken koni ko sabura in bangandi لهما ihilli dangani أوريا ina hon bangandi da himbe iga igara ken suturi عنهما baki ya gilli في سوآتهما ihilli lebunga sawatu adamaren men sawatu ni no kube ga nda buga wan sunondi ken mine siren kani lam palle kinya togoni ti sawatu no kube ga na bugu sellanga na wara sellanga ira men tay awan suno jinan talanda debrang iblisa a hay woce be nyana awa munda ina herenya ni yagundi mi zurongo baga sellanga Allah wa konnan da ke kunu mo bureri parce que la mure burebe ga way ka kena yuwe almari mi anna tu serebe ga ya sabuya ninge madi mpa waya gundi mago ira men bakiya anta ko ngem bonda be kanude kiya sabun Allah wa kuni bi hadhihi ibara akon mo nga maso anya mo nga maso akon mo nda suronde kendi an fami kem mo bure kadi iblis nya sabuya ninge madi mpa waya gundi ma ira men bakiya kebrenga ken kaba annan kaba na koni abara sujudi ni an pawara annan kuma na koni abara Allah ya mare yin annan kuma na koni bismillah وقال ay bulisa ti is wa ibuce ndi aramani ko ibuce na ti dangani ما نهاكما an kun bille kaman ma kaba عن هذه bakka الشجرة te yiga إلا أن ma تكونا aga marinya ملكين malikanu hilliya anta kinya munda أو aw karam تكونا woni wodi ti malikaini aga hilli maganya tunkanu hilliya ken talada ken na kata ma kinye kiyite aw takuna aga marinya من الخالدين hilli awadu mananga kaza aw hoy ni wodi haladulakuma ala shajaratil khuludi wa mulkin la yabla na kanda tunkagun ni tenkama an anda ke yite ko ni yiga bana ngena tunkan duma yin yite an anda ke yiga bana anta kalla anta watunu an pinta bonno an pin sura kan na kaga gillo hawa war jannati ko diga mu hilli iblis na kwanya na bece bece ni Allah wa Allah gamino da o yimme ka munye ndire o musklan sunu ko hilliya al khulud الملك الملكية أسون يمبان قلي أسون يمبان قلي ما كان يسوون أسورة كنيا بدي أسون يمبان قلي أدوكا أنتو يمبان ما خطنا ما هو كتاري هذا مرة من مشكلة نقوله
iblis ara o hawa ado ma ari hajum bondi tike ada mare munyi mega ak mono hajum bondi tike an ngana ke yiga anta kala khari awo dumini anda ke yiga bani anyime awo ngana malika no hilliya wal ma awo ngana tunka nyugo hilliya ada mare mo ke munda de بسم الله وقاسمهما إما سغي إبليس كنا علي غارين كما إني أتينجا إبليس أمن يو غلي نورن قلنا لكما أغادغني أنكم ما أكورا غارين كما الله كم سري إن تاتو سرو غاري كتنو جانغو أنا كنا غارين كما الله كم سرون تاس من سرو كنا غارين كما جانغو كنو كودي كموندي أرجانا دي بسم الله فدلاهما إبليس أريه اللي جللني بغرور تيم مرسان دي قوري دي أري مرسا دي تدلي أري ينقان دي تدلي يعني قام دي غين كاتشنو غي أنا سيجي غرين كموندي كيرين ماني جي أنا غين كاتشنو غين كنو داري إنا وتوكا تانجينا غين ماني نهانا جيجي kacce man na hana jigedi har bale aw kinange be anya na hana ri ay gara adamaro hawa anya gain kacce ni kebra ni na hanyu mutai alki adaw be urur e marsande ha aw dumini aw ngena hundumu do harsa adama remu iblisa kamana unya kunduya bitadalli wal ghurur aya bonen su kalanginga anantu anyi meriga anyi min kalanginga anyi meriga na anyi min kalanginga anyi meriga na anyi kalanginga anyi meriga na kuna dolo mini angena mini angana mini amma subhanahu wa ta'ala anke konje ne anke nyanje ne amma siba hadini nambuno ana buri bonne awati bure asra lo onda gi lo arni ko akata anke ken awanyi mi na kala ngi anyi meri kana wata dali bismillah falamma adibir ambe ذاقا yaw adama do hawa gatimi yittegeya بدت السوآت illi awal lawrat awa illi lawran kusaga bange إنهما idangani واتفقا ihlinya يقصفان iwobbetel indini عليهما idu kammandini من ورق gelle الجنة arjanna itti darunga kuda ini du suduri وناداهما ربهما arjanna Allah kutai Allah kutana anta kentan ira temu bane kompanani mani ira mu be gawi ya sukambe bakiya ba ira mu koda Allah be siyemu Allah batano gamana Allah kutana ira men do anga ire kentanya ira temu bane ira men sukambe bakiya neman sudiga khairin sudiga su hari hatenga ni tagamo bedi sudiga o hawado ma i hatenyo ko segnye ke mogonya ada marimbe ara sudiga ndi na to dromu somundo tan somun bane ko sawra ina simmete ko ta dangi segnye ko ba konte anta megeri gana awan kisni hongar ndonga an yago segnye nga an yago hate e horenga wure an yago chi nga wure
singenya nganda paten su anya wan ko gilinda nginte mulenda torono tawiyenda torono konti hina jibril nginga min singenya nato wala mulendi liga min singenya nato mulendo jibril sun bana ma mukayyafun Allah wa gumni wakati ngom gobe kembo ya ehilinya o arjanna daren kutunu wa ngene du betele ko sabra ni lawran suturi ya bismillah وناداهما ربهما ehilli kamandi gangu hawadu adama kama Allah adi gangu ألم أنهكما abiyalli kebilange ban kun kaba أن تلكما الشجرة bakaga hilli dange nyiteya وأقول yallin jamati an kun pilli dangani wa nandi shaytani konni nyani aga hilli dangani akonna kumbangandenni an kun muginga ngemata amma kikeiteya ndaga nyigi no kusuga ndallinga ada ragadan ngema kaga da gillaga ronde yibul sana ko ne ya kara hayde ara konni sugandi ni nyamaren sogede bismillah قال awado awanne gamni umaru awahilli ta Allah dangani ربنا ya kama ظلمنا أنفسنا agudo o yimme to nyande tankuta yengade وإن لم تغفر لنا anga makka fo odangani Allah anga وترحمنا mo hinna mo kunganya min al khasirin gilli kasarandunga قال التي نندنج آدم قلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك كيف لسان دان يقين قلنا ندي أما أسرع نعبون أرجعنا كم بلاغو تنبني دي كسكوا غرنا قصو أوكي مودي بسم الله قال التي دعني احبطوا كبيا خدومبي بعضكم ayugo عدو kunni konneya Ibadin. mun dangani adamare mu ay ndan me xamde ani me konnuñi adamare mun do yibuli sa ani me konnuñi adamare mun ñimeni me konnuñi ولكم مستقر asabati nokku ngaga dangani Elarde. muñendi ومتاع aro awala lungu dingra waga dangani Wahinin. kata wujeya an birene yiri anda wugine sine kitawo an ka be kota bane yo munyen nanya kalle ambira mo ngadi قال kebe allati idangani تحيون agana bire فيها munyegeni وتموتون agana kara فيها munyegeni وتخرجون inaga awa bugundi naga wundi munyegeni lagara kota kare munyendi kenna kare agana girke birenga anda himbe giri mo gonsro kenna sagi kata hawangan yani minna arjanna himbe giri mo ngama soroga aywa agara anna gamni i hawa konnen sugandi na Allah konnen sugandi kibra kendo kenna diga kabane Allah kya kono da be suna hay anga sagene mo gobe diga na ka hanandi habanga hanandi ne balle annan tokkido Allah tindo farin timbate anga tokkida am bawa konnenga Allah konnenga adigara mono de keni yimbenga يعني الله يكون نورك يا يقيري في جنوبنا نعم يقيري في جنوبنا نعم قيري في جنوبنا ننمسا نيندي كين توبو خلاص انت توبو سرين سابينا غاندو الله نعم الله دي جراغي حسا مني سابودا حقيقة نيميدو كتاي هدي ولا شريعة كتاي يني بس هو يقولون حسنات الأبرار سيئات المقربين أنا كم بابو يا كما sere suru maga himbe gani ho sirenga alla ko motun do maga gen ho buru khore ke babu yawon hasnatul abrar sayyiatul muqarrabin kenta su handini adama tanganta woni o gati annabi nyumun su tanganteni annabi ma on kanira halle anta tin ma adama
ay adama yima taqe wadi adama taqe kan ta himbedi hanke ntada ar yunus ranne sun ken kama ken bal itanganta o ken ta patte buguni ken ani du tuguna alla sori kinni muhalin ya kum pakendi amma khatau be gandai nga nyana ijtihadi sabura wal ma alla yimbe go mungu be kinyani ya himbe hinenga ornik ye taga honu nga yumoto nga katakane kembitu muhali ya hakendi kemme manya alla farini me sahaba ngono tikiti gille so ngoy sahaba ni akite mo dangi na kongo ke min dangi alla farando ken na wote alla fa sallallahu ara kana wi dabari tahiyya bani assalam igonta daga ni alla fare ke be ira sallindi hundi na hillu aywa mamungwa alla farenti kullu zalika lam yakun atiki ho bana manya yani sallim madu na hillo yi wange mamu kitegile nda alla farenda bal ba'du zalika qad kan ati bana konya ange mamungo sallim madu ay bana konya parce que anda hillo nya anda salam alla faren giri ala hillo ka hay agatla ara baadanya agatla ati iwinge mungundini ko sabura na sunnan dabari agada wodni kara an-nisyanu rahmani iwinge mungundini ko sabura na sunnan dabari agada yumatun baygaratu tangana hillo na salamu angana girna timmandi ango baadanya igam pagana mungundi ana kenya o ya tunu kamo kibira woni kira an-nisyan ar-rahmani kima Allah sallama ati kenta mungunu inta kankane parce que mungundi shaytane yayi ikken nga wahay mu yana katiya iya kunyan kankane isono menta parce que mungu mani ganda mungu shaytane yayi Allah tiki mani sunu min ganda kankane parce que kankante wahay mu yana katiya iya on bile ko kankane o kebirenga ona digaro ke bangaya na hakore be ga kite adama yite yigendi kebirenga kem payde ayan sigi adama ga yangan na limu nyendi yere na li anna gamundi duna taga kebirenga adan ke yite yige halle kemma nyana de kebirenga adama yite yige na kore nyawadi ki gemta kore nyawadi serebe gandate ari du tugu nan sago allai anya kahiriya ikunta kenya serebe gandati mi ama Allah kutakana ongena kahiri ba Allah yimeti wa asa adam rabbuk adam ri kaman kuta kebirenga fawa kini maniya kebirenga amotini ala Allah kuta karo kutai be gani aringe kallinda ngen kalle mo gonta bana de ana diga bakara surandi ura walangala no muslim sunu ke diga bani bismillah يا بني آدم رمو قد أنزلنا لباسا أبادي أقرأ يتيامي ينقني عليكم أنكم كما يواري أنكم وسترنني سوآتكم أغال ليبنونا أغال لورانة تكينا وريشا أرم مغاني كينكا أورا كينكا كينا غاي
ولباس التقوى wa kebe allan kannen kun yiramenga ذلك allan kannen yirame خير kinyan khairinta de ayam pasangunda ذلك allan kannen yirame walma آيات wasuro الله. yiramen kina gai agan suzurtai kin alla ayanunye awo لعلهم sinan kunga يذكرون ana waji qad anzalna yani ora yiramen tagaga adamare arwana ora yiramen sabun tagaga yiramen bakamani daba wal mafundihun kiblinga ko tollundo kuntana ar tutunundo kuntana daba yintundo kuntana kibya abakamani ji ora jinyan kandi kenda feto qataren sabun sinu ndakada aro yana kinga aro yana imeka ora tagagada awa hawa dama donc ora tagada na yiramin tagana kinen ibe anya halena adama do hawa do adama kisan kuni agara nemanu be kinoyi o adama re muy aikin kuni umma de yoro shaytan batte de irame be hankanenga ngunu be wanga alla yana kinan anga da kuta asewo alla da anan ndanduro ke mbuganga de kuma gara himi minya adama de kini irame nga wankanenga kini nema kore alle bun suturande ne anwo jamani nema kore kira kona kinanga alla rish nyani maganyete ba gilingi nyinta to on rish adama re min qay iran sire be ga wamma kebra kini maganyete nga iramen kinanga ango kebina ndu maganyete iramen kina kununga ango golinti himbe iramen kinanga ango himbiro ne wakati durmandi kende seren nan gitu iramen di mango ho walla no kini maganyete ko tan kallenga kini duran ne mai de nan ka hosu turan kallenga kinya sabun Allah da duran kodi eno ga diane woni o sunni ma ngata nyaw besu seren ta ka heto ni metu khari andi heto ni hobre lenki seren ni menta ka to khari anta to o ko mo do munu ira men yesisa nda dunyin ga aw tuinin ka tugi aye ndane gamuni du maganyatu ye siti hodi kembe to hobbe gunde sharia ni hobbe gunde gandai Allah ma jatene ne manundi sharia qalen mani anna irame be gan kannga ayiti yimme kinna ya husri amma nya wasoda amma nya kaba dungawi hontai kemmo bana gane awa yiram maga yang kantaro yang ka akabbe gunde anga manya la muri bure dangani na yiram maga nya kan delundi minatin alla ko musri na rondi masrun na nya masrun ninku inda ke waran kan ne wotin honta ma ke ndi wankunu kibrenga an kallenga ne ken kai asre yiram pin ko ni ana srella muri nya maga asru yenda bone iran sirenga wanga la muri sire gani hontai iran burenga wanga la muri sire gani kana hontai Allah bar Allah sallam asawan go yunu auto korna Allah faran no antar ni limo sire di ko ta Allah faran da ta hulani atinam atikendi Allah mane manyanke nda ay mari kanatu ata Allah fara ata Allah ne man ngida ko ga yimme ma su yimma atali Allah da andan ne man yi komen kamma an to ga baten Allah
alli Allah da anda nema nyanda ana batengaranga kini yugo ke saga anda irni kindi awrni limo sre ni kindi Allah tuan di sufi ganka umpiti kasandur kironde ndo gidan kasaronde ngade sufi ganka unyeni sufi ganke serebe an kuru mogon sereni an jukun sereni kinya to di sufi ganke irame be ganda lunganda an kenna ken irame siti ngondi an nangirina sigi bitendi na lagaru qasa kata Allah in Allah batu nanya anjin jogo da kabana ngira londa nan gabonta gulle tanantai makkamanen kanuye kamane be gara adamare muntaga baka hori jongi denga nga honnen kay gabe kawono ira maga yankanto ana kunyarondini anke nga simmana kingo kisini nani Allah dun konum maga kinni galma jiginyi kebira tago kemogodi ke yiran surum maro adu Allah naga ke kayran burumma kata wasana baka mana buragundi ne ke wore hada bare am pinna la muri nyama bismillah ya sawa ayan quru libasu taqwa khairun لباس التقوى لباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لباس التقوى الله سبحانه وتعالى الله كني بيجي كومندي الله هنا كني من سودا بس الله كني ينا الله كومن سطرني نا كسين بالله غير يعونا إرامين عندارو عنده دنا يعونا غالي بوما بو أنا كنا الله iramen ko ntar buanga dunadi re kom himbi me nga nyaw hawa adamai kala gara ko da bakanga de angane kan Allah isa kinye na an kama suturanga la gara ko ta anga dalle bi ya sa sawra walla faran diga mundi Allah ta ga sawra num payni de Allah ya ga ta ga na burunga de Allah hayni ne kata ga sondo munyi ada ga gollu ke anga nyam mo mo gemumbali du dabari mbalaw na bure wa maga na bure ntam maga Allah haminta ke ngade Allah na sondo munya hayna ado gollu sondo sire golle sire ak manen koni on ana khairi kita sondo bure golle bure am bo sire arno sundi kinga ke sabu danga ba adamare me annandu sugula ti sellan suroyenga nga manna kenya na ti golle sire nyayenga golle sire nyana sire sellan paramparundi annan nogon ka suramaga ti khalas yenga ba Allah yagena an sondo me ya sawra bakrin genga konni ilahi zayyina zahiri bimsali ma amartani bih ونهيتني عنه وزين سري بالأسرار وعن الأغيار فصله الله غنيا غنا أني سلان سورة مغا تانيا مريهينون دبريينا أران كباندين تقون أني سندمين سورة مغا تان غندونونا أن لوندان تنانغا سندمين لين سندمين دان تنانغا ngane ho nyana sundome ke amma andu ho kahadi kiyani suturam puti mandeng bismillah يا بني يا دمرمو لا يفتنن يا سيد الشيطان ما فتنة دي كما نغا سموندي نغا بوغوندي kawadu Allah batte kama kenya de kama ko mogombe aga bugundi aga hawanu billiya abar jannati ينزع لباسهما anya awo hilli yatira mum bosini baki hilliya ليريه ko da bure hilli ngarindi hilli lebunga
إنه شيطاني يراكم هو akin an kun walli وقبيله adi jama من حيث mogombe لا an kun ترونهم gandu walli ken mogori de kindi golli ngani de Allah kono kibi kankari ngande ada ga hawa buni mo ya kama asiga na ga buni ken mogori de ari lebu de nka iblis du tanga enta ne de akin nyaare wa gai adi kutu an kun nyaarentiya bismillah inna nga ogutun ganga وجعلنا الشياطين ja'alina wala shaytanunya أولياء besanunya yumma la yu'minuna kun anda tongandi de وإذا فعلوا illi فاحشة tongandi mbali no kubanda golli bure golli قالوا inati وجدنا odo آباءنا habanu alaiha ki golli kamma والله odi ya sere inati qari Allah ta'ala ado ya mari ki golli ya قل an wotu ni dangani إن Allah الله ta'ala لا anta يأمر komu nyamarini بالفحشاء golli ngari nyamunga أتقولون ما yalla an kunna hunya kunni على na الله sawallahu ta'ala لا la تعلمون ta'lamun aganta kebetu an kunta to Allah da kodi aram buya do ma kin da bari Allah subhanahu wa ta'ala iblis na su koda o ya ganta ide nga ken suru no mo tayde abe chebe chende man sawra o ganda wali imo mo on tenyeni o watu o wadangana go on da wali kemme nga be wono o watu nu o wadangana go da wali hanken bay hanken da wali ana golle nya wali hanken yime mi hake hanken da wali nda muroyen kita nda tawyen kita nda kawayen kita arakoben grindi itita be bonan yakundu hanken ya baden hanken yime min da wali imben ko ke mori anna qurenya walli ma tawye imben qure imben kuma imben quraye ay imben yime an ga to kona wod ay imben qurenya hage imben kuma nya hage imben qurenya ne ge nga yime tawali nga to kona wod o kimme ngam kebrenga adi shaytan ngo ke mo wadi an ga to awono ka anta walli man sawra latif am mo on tenye ni mo bru ke sabra anta walli ken ni bani aywa ado ka klorum tay igun ko walle kamo o ku kasapenyen couleur ngoya none ngoya ina me walle kamo aha hankan go imme ya wondi ngata me walle bo keni indai mo gondi amma indai le baki mo gondi ora yi walle kembire inda bugu yi mo gondi ora yi walle bas Allah ra nyida iro yillini nyamo haram pare nyamo bure ngi kunga na yille koni anga na himbe nyiya kemme ngonyani yade anga ni riga irigi anga ni kari kara anga ni ta ko ya itan ko se Allah sallallahu alaihi wasallam ko ta sabon ati wuri ningi to sallini ati shaytanin yori tiwi sallen buno jinin maga Allah rin katta na inda riga na siti ndi soba nganti nga ko ina kai kan simme nga ga yugo Suleiman ar Allah nyaga hangabe me gan takinni halle sire gadi akem pankan yugo ni ana shaytan liga ni siti ke saburan da wasana wara mahallu shahid inna ya himbe ana himbe ya kinga kingo kitini kam aga yille ani Allah farin gara wari aga siti ga siti jenge no mahallu shahid wa hadisi ke wure gabe imana gabe Allah farin jutun adi muslim game kuma sana sa on katul muslim
aga simmi himbe suleiman ti alla na ko ni da ma me nyasere donc anini kendi ken daron ta kunyi kendi ken mu gizayina ken to ken ma ige khallenga be ngono kendi jukun ta kunyi kena jukun yugo ana wada magan su gono ndi o ya buro me khallenga alla gara himbe da ken to ken ma ba magan o gilio ara kuyenga be ngini besu ara kuyebe kidanga awang ngasana mangara kutento ko nga o ya ren do khallenga digeni mangangi ko mana ke juko asere suleiman ti alla na hanka kini ya himbe me gam takin sere kade a hanga nyugo na kurga ni shitiya ngara sitin simme kin anda wara kinna ken takin no kunyi aga be ngi me ma ello na khalliga to ma kin alla fare kina dawon boy wala ko iriya inda yille himbe yanga na himbe yakinga wonyane o kiddam fara wo ikundo malika nun naga malika lantanya na hobrenga ma husri o malika ngana nya himbe anga na himbe yakinga ndakitina kama nga shaytan ngena hobrenga ngena husri malika lantanya na hobri angana hoygo wari hosre arungena malika nga arungena jinna nga me hobre ngoni ke ngonti ho hoya ma jinna ma shaytan jinna shaytan iworno serendi na nguram patende komi horengo wurnandi mobe ما الله كان سربي تانجيا كان الله وتني الذي يواسب في صدور الناس يو ولي أنتي ولي ساورا مجاهد تيتي إبليسا تاو وصنوتي هي دان تنويا أو تقو ميكا بامي أو كن كوني كتوندغاني إخير من دانوندا أو تني الله رهينو نغاتي نيو كودا أو كوني ولي أو كوني يغنتوي ora woro munyan kote mure man ko be gallora nan bubu o kirse qasemo sagene na nyalimina tuguna ne honnan kayna alla da kinyo gura ato ke ko ni watsu tabara maliku dibun dinar konne be ga wangalli anganta walli a kinga dalle ma gon ko teni de kibida ma alla ganda serebe tanga arno kisini tanga suranu billi anto kun qarna ango kisini hogabe birabbin nas birabbil falaq bismillah قل يا رسول الله يانجن نندي أمر ربي نجي كمان يا مرني تلمون تاون يدي وأقيموا aya marindi وجوهكم ati anna gamundi awa kayjon ko indi aga ya Allah ko Allah da عند كل مسجد salliran suka mantenga وادعوه aga na Allah bani na ko مخلصين الدين dina qur'an danu gana gai Allah dangani كما koy mogombe بدأكم Allah gara ga taganden joppa na nyaga maino ago sagine kharin ngarin do illa gara kota ke modi فريقا ke kota nga jama waga de هدى Allah rakun kanda وفريقا jama waga de حق الدلالة samuntagun awan kiliman wajibi kun عليهم kamma إنهم anna do samuntagun kilimanga wajibi kube kama kun kamanu اتخذوا kulla الشياطين shaytani yatigi أولياء nanya ibe sanunga من دون الله Allah tokonunga Allah qati kona shaytani tokona ويحسبون ikunga gigini أنهم nandi ikunga مهتدون. kanda yemunyaniya kewda kanda yendanyenan bizanni de bil yaqin bismillah يا بني آدم ya adam arimu خذوا زينتكم arabunu ini alkawara wangana yugo kiyendi iramen tarno iduru ya aruma yana urondi iduru man sauda
tonta alkabara wangana nani yirame woya ora Allah kuta yirame bedi hijum patunga inta yigande gabe yigana honne inta che yigana inta temmampo yigana imaga ken suni hijum daron taunye islaminun ka hammina ken men golli Allah ti ay an anda junubu ngati yiramenga kenta yiramen sobindini sobe ngena yiramen sobindini alhissiya sobe go waliya nga sobe ma'nawiya ay kenta yiramen sobindini durawo nan durum kunya na Allah batu kenta salama gondi bati swanga wani na an ganya na Allah ran to asturante tawafo hi awaye naga mun salliyo o ina kundi anduro la kinta bismillah يا بني آدم يا آدم خذوا أنكم نلقني زينتكم على سلام مغنى عند كل مسجد مسير سنندي صلي أمر صلي عند طوافنا الله ورا ستوري وكلوا أغنيجي واشربوا أغمني هم بيقولون أغدا مني هدو يجا هدي أواج جنگو كم أغدا ولا كما تسرفوا دغران قراني إنه الله تعالى لا يحب أنت دغران قراني المسرفين مندي مغنيتندي يجا هندي من هندي تو حقيا to hakaya ke kunna diga yi maza gunu diga yire tanga ne da awa bu an ne baka salli an diga salli tan nan jira sirellonni annan suramaga an jira misiri ni tan nan suramaga kunda fam ke modi nka imbe diga bangantenga an ne salli ni wakati o wakati anna Allah ran suturi an ba ne o kombe mbite ni o anna Allah ran suturi an salli nan kambiranye o anna lawran suturi an muda misire ndi o anna lawran suturi tawafu qana an kem mo bani yai inda alkaba buguno inda alkaba dura woni amba ne da ti siren tarno amba ne halle anta gemmi anna tawafu nya na igra min tangade an suturne ken arigi yere Allah farin yin mato annan du haram faron di bisiyabi inda huduri mashahid al-khair ma al-qudra Allah farin yin mato ayan da kuyanga himbe gani khairin jama kahman kotanuma annan du maganyete tiran sirenga o gani khairin ajama kahman kotai akkan denni sega wanda anna iran serlundi bananum bane kunni sunnanga kutun kalle kene mustahabun kayige aga mini kama daran karako halalen koni ma haramin koni kini haramin ngata bade ken no hakanda lo ma bane so ambana Allah na Allah farin mutun Allah kiliya daiman mo be sirengawtiya hari igamo minimo aygara koda o ma gabondinde o ma dagaran kara na an gaboni ni yigande ndi min hondi awan toro de Allah faringa konoda ada mare min mayyo ke haga hina himbe bonenga o kinanga nan koto anyi men no ada mare min yo ko yo kanga na haga nan dinga de ke haga bonenga halle ata sunan no nya halle ود أدمر من تقبني نقوم بقوات سو بس أدمر من نقو هم بيجا دعي تغني سكاندينga كنت ساجنان كماتي هو يا ما غندا تورام بالي أنا نقول تغني سكويا نباني نيا يغاندينga نباني نغرا مني هوندا تغني باني كدورون نانتوغو نيغويندا سربي غندا كتاكي دبارني an ngobrini Allah ga yande an ngobrini an sahante an ngobrini an sembente pasa ko ndimo Allah farande amuni kiso ndema ngama ti watensul lasli
tikenni murenye aw muren kala silni maniya na yigande lo yigande kamma yigande bane mayille anna yigande bane yiga yani na yige na to amaddu kibrenga ati kingeni masiban sulla silinga Allah farande ko sallallahu watte sugo adamare munga ata sulla silin ke na yigande londi yigande kamma si sa konta kunduma si sunta adulu kare ewa ke mo bane gani ko honta ka sana kare adamare me antaqaba anna yigande kurumballo qasen kamma adamare me ma yige ma nganda dulu angana duluga an kitem bugari na to atuma bugandi na yiga ma tuga bugandi ay kenda kabal ma yige na nyamadu angana duluga an kitem bugadi na yi atunga na serebe kati duriga na halalenga na ngemuti sahanga kenni dalle nyay nan de ken kamanta ken haramiya na serebe go sahamunda am pakana to anyi gam mogondi ma yige na to amma dullu angana dullu gri na to atuma bugandi bismillah ike duli na ko na do fana ko hala ke mu tora tagade كلوا واشربوا الناس صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم لا ناتم قدنغوي انه كسني انه تنغا نخيركني نكسني بيا نكسني منغلو يا الله كمو سري نو يا فارن كان سري نو يا خرلن سري نو يا ميدا سري amin نقاو سركنوي